Ruru ni runyanjara rwa nyamu rwa Tsavo mwena wa irathiro runyanjara-ini ruru nikuo kuhofanirio ni mwaki munene uria utari uramenyeka kihumo kiaguo. We got information from our worker that the fire started in the park, so we came to help the KWAs. We were putting off the fire with them, but at around 11 there the fire ran out of control. Mwaki uyu uhofanirie ginyagia nyamu cia githaka iria cikoragwo kuo, imwe ciacio igicinwo ginyagia gukua na iria ingi cigithara. Unyitanire maabitha kugitira nyamu cia githaka, maabitha a ruhonge rwa Tsavo nio marahoria mwaki uyu makiuga ona kurugamia ni kibarua kuona uratamba narua amu uri weru-ini wina nyeki na miti miumu. Tunajaribu tunapambana nao, tutazidi kuzima. Kwa sasa au vile unavyoona bado moto unaendelea, lakini uko almost unaenda kuzimika. Uthuthuria wa ugwati uyu ni urathi na mbere guku maabitha ya makihuthira njira ciothe gutigirira mwaki uyu ni wathira. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Rosungui.